Thokozana amagwini awuparagwini unombo ohlupha abantu umuntu unemali iyathatha imali yakhe ngabathakathi akayiboni ukuthi imali yakhe yenza ntoni uthi efuna ukwakha indlu iyathatha esibhajini ithatha nongaziboniyo ithathwa ngabathakathi bayithatha ezandleni angayazi ukuthi imali yakhe iphelelaphi kodwa umuntu uyasebenza uvuka ekuseni uye emsebenzini ubile somo kodwa la mntu la abathakathi bayithatha ezandleni bayayivuthela bayamphazamisa kodwa usebenzisa iminyaka kodwa lo muntu akanafokole uyachithwa izimalini zakhe izinto zingezaba ezingabathakathi lesibahlupha abantu hlakanipha mama hlakanipha tata ziyenzeka ezo zinto ezo bani bakuthumela imbuku bani bakuthumela ohili uqobe imali bendibeke apha kanti imali ithathwa ngabathakathi dala imali ayithathwa ezibhankini ngoku imali ayithathwa ezibhankini abantu bathumela izinto zabo ezindlini zebenilele thatha imali zabo sithatha imali zabo kokubune 100,000 awuyazi ipheleliphi iphele ngendlela nje ungayazi ungayiunderstandiyo kanti iyathathwa ezandleni ngomlingo ziyavalwa lezi zinto ezinjeya ukuthi mazingezeki imali yakhe ibonakala imali yakhe ibe nensebenzo sivala ngemithetho ethize esisebenzisa wenzela ukuthi bonakala ukuthi uyasebenza mfundini wena mabona ukuthi uyasebenza awunalutho kodwa uvuka ekuseni uyasebenza bakuthethela imali edlanzini bakuthethela izinto zakho awuthengi ifokolo kodwa uvuka ekuseni kodwa uyadlakazela awuyazi imali yakho mayenze ntoni usiyoyilahle etshwaleni wenzela abanye abantu wena ungazenzeli uze kube into yenziweyo ngabathakathi Thokozana.